Kao što pojedinac ne pamti svaki detalj života, tako ni zajednice, odnosno nacije, ne pamte svaki detalj svoje prošlosti. Jednostavno pamtimo samo one događaje, one lomne tačke, ona iskustva koja nepovratno utiču na oblikovanje našeg identiteta. Ovo je svojevremeno rekao čuveni francuski filozof Ernest Renan tokom predavanja na Sorboni i tako oblikovao savremeni pogled na zajednicu. Vodeći se ovim riječima kao i nepobitnom činjenicom da onaj ko kontroliše prošlost, kontroliše sadašnjost i projektuje budućnost generacijama koje dolaze, Republički centar za istraživanje rata, ratnih zločina i traženja nestalih lica pod pokroviteljstvom i uz podršku predsjednika Republike Srpske organizuje trodnevni događaj Dane sjećanja posvećen svim žrtvama 20. vijeka s posebnim osvrtom na posljednji rat. Namjera nam je da ova aktivnost postane tradicionalna jer bez institucionalnog kreiranja kulture pamćenja otvara se mogućnost drugima da plasiraju jednostrano viđenje dešavanja u proteklom ratu i ispišu stranice istorije na kojima neće biti mjesta za srpske žrtve. Centar dolazi u svom radu do mnogih podataka i na taj način pokušavamo razobličiti duboko ukorijenjeno mišljenje o događajima 90. godina prošlog vijeka, koje Srbe kao narod stavlja u rang sa najvećim zločincima u svjetskoj istoriji. Olako se, nažalost, prelazi preko toga da su Srbi u Drugom svjetskom ratu platili visoku cijenu otpora fašizmu. Oko 1 milion ljudi je stradalo, a brojna ognjišta su zauvijek ugašena. U ovom posljednjem brojke su također neumoljive i upozoravaju da kompleksne odnose na Balkanu nije moguće sagledati samo kroz nastojanje da se jednom narodu ispostave svi računi za strašne 90. godine. Ako se zna da je 400.000 Srba protjerano iz Hrvatske, 200.000 sa Kosmeta, 150.000 iz sadašnjeg federalnog Sarajeva, 120.000 iz zapadno-krajiških opština, da smo preživjeli i agresiju najmoćnijeg vojnog saveznika u istoriji ljudske civilizacije, da je na najmonstruoznije načine ubijeno na desetine hiljada Srba, nije teško zaključiti da se o ovom posljednjem ratu ne može govoriti na način kako nam to poručuju ne samo haške presude, nego i presude pravosudnih institucija na nivou Bosne i Hercegovine. Potpuno smo svjesni da istina o uzrocima i karakteru proteklog rata, žrtvama, prećutanim zločinima Srbima, nije samo značajna da bi se shvatila prošlost, nego je presudna i za našu budućnost, ali je od suštinskog značaja za izgradnju povjerenja među narodima i mira koji ne smije da ima alternativu. Zato smo bez ikakve namjere da osporimo bilo čiju žrtvu, bilo čije stradanje, istinsko stradanje u proteklom ratu, odlučili da kroz večerašnju multimedijalnu prezentaciju poručimo da nismo i da nećemo zaboraviti naše žrtve i da, nažalost, imamo na stotine svjedočenja onih koji su preživjeli razne oblike torture, na hiljade mrtvih, prognanih i ojađenih kojima dugujemo istinu. Večeras će to biti tek djelić priče o stradanju Srba u Bosni i Hercegovini, koju će ispričati činjenice, videozapisi, fotografije, ali će, nadam se, biti sasvim dovoljno da ponovo ukažemo na to da se ratovi, pogotovo ovaj posljednji, ne mogu posmatrati jednostrano i pojednostavljeno kako smo o tome unazad 2 decenije navikli, nažalost, da slušamo. Iskreno i ozbiljno treba raditi na tome da generacijama koje dolaze ne ostavimo u nasljeđe teško breme podmetnute krivice, a još manje imamo pravo na to da zaboravimo stradanje srpskih civila po brojnim logorima. Odsječene glave srpskih boraca na Ozrenu, masovne egzoduse, oskrnavljene leševe, stradanje malog Slobodana iz Zvornika, 2-godišnje Danke iz Jošanice, djevojčice Mirjane, banjalučkih zvjezdica i drugu djecu,
čija smrt nas posebno obavezuje da spominjemo i da pamtimo. I na kraju, opet bih ponovio, svaki zločin mora biti kažnjen. Pravda mora biti univerzalna, a jedino na taj način možemo krenuti putem pomirenja i suživota. Hvala vam.